makwite isanduku ya maiti maumalokite matwaite mathike na Yesu abika na Yesu amona. Biblia yasema na Yesu ona maitusu akaona yule mama watu akiwa wamebeba jeneza. Ona ando makwite sanduku ebinda Biblia yeweta musekeseke. Biblia yeweta musekeseke ni wa kwitwe ni andwano andwa makwite musekeseke ti masanduku ala meko na paunze nepe na kimba cha mundu paunze nepe mundu wa muko paunze nepe kana keka ko. Biblia yashakana ka keka ndiwa na kana karo inya munde na mume wake ni wetetwa endiwa na ke mwana ni wakwa na mababi kwa ebinda makwite mwana mathike makwite mwana mumalete mathike. Biblia yashe Yesu nake abika na komana na mo na mewi ya tei awe oloma mati akamuonea huruma amwewi ya ine peke mno chene na peke mno chate Yesu amwewi ya ine ona imbe wate puni bela wona mundu kange yakwia puni bela wona mundu ukakulia thino na mundu no abikange te level eshuata nenda na kumwethukesia wakwitu FM choko ni chao mundu ndiye si ombithukesia wiba ndiye si makuwenu emasaka na weketui ndiye si ushaisia ba lakini nenda kokwetyo bowangai nono ngaini wako nenge mwana ngaini wako nenga obasho ngaini wako nenga matei mako koma na muko mwangaike okone cha mumbe olo mutumia radio ni olo mutumia ba nono wako eto basho nete kindokita odhayo cho wa maondomano ile yashe ela Yesu wabike wakati Yesu alifika akamuona aona ola mama amwewi ya ine na adhenge akita musekeseke adhea akita isanduku akaenda akagusa ile jeneza ama sanduku ambayo wale watu walikuwa wamebeba maiti nayo. Na wakati alibeba aliingusa wale walikuwa wameibeba wakasimama alama akwite maungama alama akwite musekeseke u maungama na Yesu anena amuyawe mwanake ukila kiokoni cha umundi na kwetu wa mwisho wangai kiokoni cha umundi na kwetu wa mwisho washo na kwetu wa mwisho wako kuyakana. Mungu amenituma kwako asubuhi ya leo ya kwamba mambo yako ambayo yalisimamishwa, mambo yako ambayo yameekwa kwa jeneza, mambo yako ambayo hayaendelei vizuri, maondo maku matende ya nesa, maondo maku matoka nesa, kiokoni chonde pebi na wangai odhio ya mushini waku pebi na wangai udhe ya oyani waku pebi na wangai udhe ya shianani pebi na wangai udhe ya oyani waku pebi na wangai udhe ya mwene waku ni wawaye mbeza siaku wako hata mbesa ile la mashibitali wakwata mbesa sidele la uitine kelebi ndayonde ndotetheka wakwatoya oya wakunwe kala watu amutwano weka obalaneka watu anetetanika o nondo mondo maku ne mathokwani nondo mondo maku ne makwie nendo nene akikuketa spiritually oi ando mekwe kikucha kimwe watu wanakufa spiritually mekwe kibebo kile mundu ethayo lakini huyu mtu amekufa mundu no ethayo lakini pe mundu make matende enesa withayo lakini pe sindo shaku stende nesa no kwata mbesa lakini mbesa sieko tera shia no akanyumba lakini nyumba sieko tera shia ni wanga lakini ngali sieko tera shia mbesa sia kwidela mo waune mbesa sia kwidela makwanine kiokoni kyo munde ne tabina wanga kiokoni cha munde ne tabina wanga lanio ne tabina wa Yesu no kotanga sa Yesu dayoni wa mundu no kotanga sa Yesu maondo ne mamwedukesha wa kwito FM kiokoni cha munde no kotanga wa Yesu wala weta odhacho nguvu za Mungu ambazo zinaleta ufufuo, nguvu za Mungu ambazo zinaleta kuregeshewa, nguvu za Mungu ambazo zinaleta neema ya kufunguliwa, zinaleta neema ingine katika jina la Yesu. Kiokoni chomunde penge uko dhea kwa mundu wedukeshe kiokoni kiomunde pepi no dio dhea wangai pepi no dio dhea wa Yesu kwa mwedukeshe wedukeshe nondo Yesu no ko dio dhea kwako nondo Yesu no mete na nondo meana no ando mia kwa ndo make na ndo mata mweyo naambia ni ngombo yake nithingataba niobo wodhasio nitaba niobo wako tongewa nitaba niobo wotangeyo nitaba niobo wetune kwando make na necho ketumineba ndio nenye ndio tangasha kananga inoko dikukweka nesa no ketumineba ndio tabioboke okone chaomombe nge kuyanga inoko dikweka nesa manone mako nge kuyanga inoko dikweka nesa manone wako. Mungu atatenda makubwa, Mungu atatenda kwa maisha yako, Mungu ataonekana, Mungu atakujalia neema, Mungu atakujalia nguvu. Yesu atashuka kwa mambo yako ambayo yameshindikana, mambo yako ambayo yatakwama tondo Yesu wadheye na
komana na mamono wendi wandwa ya naine ende todhika mwana wake na no woti alite na akeweka mume ni wakwiye mwana ni woti alite na ake mwana ni wakwa na ando ni makwete mavike onando mamwiwi ati onando mamwiwi ene sio noka kunena ati iwangai sio noko nena ene yangai noko nena ene ya Yesu mono ne maku mwedukisha Wakwito FM mwedukisha mbedukisha noko nena matei mangai noko nena pina wangalanyo noko nena dhayuchwa Yesu akita musekeseke na asya mwana kiokela ya mwana kiokela akamwambia muka akamwambia simama maana hakuna mauti. Inatangaza kwa maisha ya msikilizaji asubuhi ya leo unanitanzama unanisikiza ya kwamba roho ya ufu kwa maisha yako, roho ya kifo kwa mambo yako haiko tena katika jina la Yesu. Yesu atashuka kwako, Yesu atakuokoa, Yesu atakuonekania, atakujalia neema, atakujalia nguvu, atakujalia ushindi, atakuonekania katika jina la Yesu. Ngainoko kweka nesa, ngainoko kweka bina eshetwane ya Yesu kwa kupaingwa lakiko, kwa kupaingwa peba wako wende na wako. Bilia yasha na Yesu. Bilia yasha na ola waimuku ekalande na mbelelio nena aliyekuwa amekufa akamuka akaketi na akaanza kuongea. Ula waimuku okela ila Yesu wakitie musekeseke na ashewe mwanake ukila Bilia yasha kabindane kau ula waimuku okela ekalande na mbelelio nena. Sijui ni nini kwa maisha yako mtazamaji, msikilizaji. Ni nini kwa maisha yako ambacho kimekufa? Nini kwa maisha yako ambacho akiendelea vizuri? Ndiye sini chao kwa maisha mako cha kwami. Ndiye sini kwa maisha mako kitende ya nesa. Ndiye sini chao kwa maisha mako kitaoneka na kwetiendeto na kwetio dayo. Nimekuletea ufufuo, nimekuletea roho wa Mungu, nimekuletea neema ya Mungu asubuhi ya leo ya kwamba chochote kile ambacho kimekufa kwa maisha yako tila kionde kia kuye dawe ni wako maondo maku monde ala makwamie na ikotanga sodasho ondo Yesu wakiitie musekeseke vile Yesu alingusa. Kuna roho wa Mungu anashuka kwa maisha yako, maana Mungu ametuma mtumishi wake, sio mwingine ni Pastor Nilax wa kule Mitume Evangelism Church Kakoneo Mutomo. Yeye ndiye ametuma kwa maisha yako asubuhi ya leo kama nabii wa Mungu. Mungu ametuma kwako asubuhi ya leo. Mungu ametuma kwako nikuletea habari njema, habari ya kufufuliwa, habari ya kuregeshwa maisha, ya kwamba maisha yataregeshwa, ya kwamba vitu zako zitaregeshwa katika jina la Yesu. Kila chaku cha kwamie ni chodhiko dhayoka naona mwanake ayokela naona mwanake nena pe ndo mondo mama kwamie pe mondo mama mwedukisha makwamie ende kiokone cho munde talikisia munde pe mondo mondo vyo kabinane wangai pinane wamboya ilango vyo poya twedio mina pe sindo sha mwedukisha olokwekia sio dio dhayoka pe sindo sha kumwedukisha mbedukisha sio dio dhayoka. Ndiye sene biasala wako ne motwano wako ne masomo mako ne wenya wako ne motwano watu longanie ne mabiasala mato longanie. Mungu anaenda kushuka, Yesu anaenda kushuka katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo tarehe 13 mwezi wa 4 kuna uregesho ambao utafanyika. Kuna neema ambayo itashuka kwa maisha yako. Kuna kitu ambacho kitashuka kwa maisha yako. Musekeseke no dio kitwa olamo kono kovikokela. Watu watashangaa kuona mambo yako yamefufuka. Watu watashangaa kuona mboma yako imeendelea. Ando medio sengo yaka, ando medio sengo kitwana, ando medio sengo wetwangali, ando medio sengo ikwata mbesa, ando medio sengo yeba kwani, ando mesengo takedambu ya no wikeda, ando medio senga musi wako atolonganie. Ngai yedi ko sobya, ngai yedi ko kumya denani pe ando matenikie. Kuna watu wameteseka indi no kotangaza pe Yesu de ya mondo ni mamondo pe Yesu de ya ake ya mondo ine adino